If you ride with me, don't gotta work for the both of us. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry in the name of love. When you ride with me, don't gotta worry when tomorrow comes. I'll put you in the driver's seat. Don't gotta hurry now, cause we stay in control in the name of love. Tbilisinin ko'chalaridan biri. Anglischa yozilgan bunday. Biroq yo'llari shunchalik tüp-tüz ekan. Evet, so'ngan yo'llar. Грузинский yemeda arganskiy o'xshab. Lekin ko'plar вообще boshqacha. To'pkal betkasi. Tbilisinin metrosi ekan. Eski ilgarki ekan. Biroq metrosi bor ekan-da. Ilgari terminalda salıngan o'xshaydi shu. O'xshash ekan Moskvaning metrosuna. Prям o'zi bo'ldi. Standart metro salıngan o'xshaydi. Geldi texta. Metrodan çıktım. Metronun konechkасы Varkateli деген konechный rayonu ekan Varkateli. Şu hazır avtomobilga kete turgan marшруткалар бар дейт. Şunu күтөдüm. Urgan avtomobil aябай жүк. Yoqdan başlap ары кеткен да 1-2 километр. Бүгін машина асқан, ертең болатқан чоң базар. 2019 ESE 22.000 дейді. 46.000 mil. Чоң екен бүгін. Tbilisi avtorынок.
da başkaça ekan. Svetofor с контурным стрелкам. Солға бұрыла тұрғандар қызыл, düz өткендер düz өтеді. Солға мына бүтіп тұршат. Тбилисинин bir көчөлөрүндө мындай раритетный машина кездешип калды. Гоночный машина окшойт эле. Илгерки. Сондуктан мотоциклга окшогон дөңгөлөктөр. Kick. Bundaylar salatken. Грузиянын полицейскийлер экен. Мындай болгон. Hyundai. Мындай полицейскийлер өткөн. Kavunvarcımız Kazakız. Нет, салам Кыргызстан. Salam Kırgızistan. Грузия, Тбилиси. Ayıkan. Good luck. Центр Тбилиси. Центр экен, бирок кайсы көчө, эмне көчө экенин эле билбейм, ошо полициялар турат ушул. Площадь окшойт. Грузиянын ошо парк экен. Элдер эс алат турган парк экен. Сүрөткө түшкөн эмелер бар экен, селфи. Сувенирлер сатат экен. Minyon. Кичине балдар арканда. Сүрөткө түшүп. Здравствуйте. Здравствуйте. Жүрөктү чырышат калар.
чыгап келеле. Аны детин карачы. Я страшный экен. Джин. Соник. SpongeBob. Деп жазып турат билбейм. Бир нерсени кылган киши окшойт. Полицейскилер жанагы гай патруль да. Сурадым мен мурун укчумун да, ушу Грузияда полицейскилер $2000 алат да зарплата депчи. Каяктан $2000 дейт го. Мен 1,5 миң лари алабыз дейт. Ал 1,5 миң где-то примерно $500 дейт. Ошондой алабыз дейт. $2000 болгон эмес дейт. А начальный состав болсо 2000 лари алат дейт. 2000 ларин где-то бир $800 болот болуш керек начальный составда. Ошондой экен. Кыргызстанда кандай деп сурайт. Канча алышат депчи. Мен айттым. 20 миң сом алат. 20 миң сом $250 чыкылдайт. Азыр кичине көтөрүлүп калды. Где-то бир $300 алып калат дедим. Десем, бирок жашоосу кандай дейт. Жашоосу бирок арзан дедим. Бирок действительно кымбат экен. Бүт эле нерсе кымбатчылык. Грузияда жашасаң, иштебесең биякта ачка калат экенсиң. Кымбат экен, любой нерсе кымбат экен. Транспортуң деле кымбат, продуктуң деле кымбат. Ошо Грузия ошон үчүн кичине көбүрөөк окшойт зарплатасы. Тбилисинин центри экен ушул. Площадь Свободы деп коет экен. Монумент. Ошо Свобода окшойт. Атчан бирөө отурат. Кечеле 5000 рубль алмаштырсам түйгөм калды. Мына 5000 рубль канча болот мына? 170 мынан 172,5. Бул 2,5 да. 5000 рубль ушундай болот да. LX 600. Ушундай болот экен. 600. LX 600. Бронированный экен еще. Бронь. Айнеге. Грузия кар жабайт дегендерге кар жаап салып туруп койёк. Жол точно жаман экен да, значит. Казакстан өлүп аткан экен азыр. Кечки Тбилиси. Кечки Тбилиси дейт го. Кечки Бишкек дегендей. Кечинде ушундай көрүнөт да. Тбилиси.